Kublai shibun hi phi barok ki perlok ki ba page kanika channel ka chonga te hangni nga shukwa ban batai khanjat phang ki to ki ba mod ban apply kanika lani ki ba mod ban register hakanika level department kituki ba belasni ki ba trekam la de bat ki wai de ki bom hap hap ka government service te katkum ka thi bla penmi da ka government of Meghalaya yo iba la de extend yang ya katarik lani kelas date jong lani kelas date ban submit ya katuka form hadu pratarik nanta ubnai April te hangni kitu ki bakwa ban register hakane lani ki bakwa ban claim ya kanika baong ka government bakaya rap 1000 tyngka shitayo kila ban sen hakini ki WhatsApp number ki bala ai hangni Kibade na po ka West Tyngka Hill, East Tyngka Hill, but East Khasi Hill District. Kilaban sen hauni WhatsApp number. Henry not. Kandai R. Sunway R. Kibade pade na ka West Garo Hill, South Garo Hills, but South West Garo Hills. Kilaban sen hauni WhatsApp number. Henry not Kandai not nhiều sau not Kibade na po ka South West Khasi Hill District, West Khasi Hill, but Riboy District. Kilaban sen hauni WhatsApp number te kini kide ki number pun ba baka government of Meghalaya lani ka sorkar jong ka Meghalaya kalau update hakashi tarik jong upana April lani phila ban sen hauni u email ID sdmalachier@gmail.com lani phila ban sen ke details jong pi ha uni u email ID te kabaning kong ba pihak bantho kalong ba kakerteng jong itu ibri ibamud ban apply ya katuka lani ban claim ya katuka 1000 tyngka nangta itre ayu nangta ka epic number pinsayo iya utu u epic ID number tu la don nangta ya ka bank account number but u IFSC code pihak ban sen ya kito ki details hakine ki number lani hauni u email ID bala ai hangni te tangkum ne khuble shibun